Bakwethu siyadibana namhlanje njengamaviki wonke kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule. Olamukelayo umfundisi uEsindlovu, ngikhamba lo mfundisi oBimpofu. Silethemba lokuthi umfundisi CK uza kuba lathi siqhubeka siya phambili. Lokho sikhangela incwadi ekaDaniel isahluko namhlanje sikhangela esika 12 kodwa uchilo umfundisi uthi sikhangela zonke u10 sisiya ekugcineni. Mfundisi siyakwamukela. Siyabonga, salibonani balaleli. Sithanda ukubana silamukele njalo kusifundo sepsaleli iviki. Kumthandazo wami ukuthi uNkulunkulu asiphathise ukuthi sizwisele incwadi njalo siyikholise. Ngoba incwadi emumethe okwesikhathi sethu. uNkulunkulu asenzele umusa sibe ngumngane leBhayibheli. Siyabonga. Siyabonga mfundisi. Siyabonga abalaleli. Namhlanje sizama ukufaka isihlothi kulabo abakhulele emakhaya nxa kuvulelwa. Kumele sifake isihlothi encwadini kaDaniel. Sikhangela ukubana ngasuka lapho sizangena encwadini kaSambulo. Kodwa sithanda ukubonga kakhulu izifundo sizithola. Mfundisi, siyithathela ngaphi namhlanje? Siyabonga, sesijwayele vele ukuthi siqala ngesikhumbuzo. Ukuthi sikhumbule uDaniel chapter 10 verse 14. Ukuthi uGabriel uthi Daniel sengibuyile ukuthi ngizokutshela okuyakwenzakala ebantwini bakini ezikhathini ezizayo. Singakukhohlwa khonoko. Incwadi ekaDaniel 11 lo 12 khuluma ngezikhathi ezizayo. Then sithe thina ilezigaba ezine. Ivesi ngu2 siya ku13. Umbuso weMedo-Persia lombuso weGreece. Ukuthi ngabe yabanika iquiz. Man, ukuthi uzamele sibone icebo lequiz lapho. Wenza ukuthi babale bebamba engqondweni. So isigaba sokuqala ngu2 to 13 verse 2 to 13. Umbuso weMedo-Persia lombuso weGreece. Then isigaba sesibili verse 14 to 29 umbuso weRoma, iRoman Empire kumbe iPagan Rome. Then uverse 30 usiya ku39 umbuso wePapas ukuqala kwawo lokuqhubeka kwawo. Then uverse 40 sisiya ku chapter 12 verse 3 umbuso wePapas ekucineni kwawo. Esithethini ivike epheleyo nguKing of the North. So engxenye ngapho ngugqiba okwevike kupheleyo ukuthi sigcine sikhangela impi phakathi kwa King of the North no King of the South. Esithethina ngumbuso wePapas uhlangenele eAmerica belwisana lenkolo zamanga lezi ezithakula uNkulunkulu okuthiwa ama-atheistic religions. Baba sithethina bazabalwisa bazabanqoba. Bangabanqoba kuyabe sokule qembu umhlaba wonke uyabe usungamaKristu. Kuyabe sokule qembu eli1 elingamaKristu kodwa likhonza ngolunye usuku lweSabatha. Ngoba iningi liyabe likhonza ngeSunday. Then bazathi laba abakhonza ngeSabatha ke kube sokuthiwa labo asibahlaseleni. Yikho lapha nesithethina bayangena kuGlorious Land. Then yikho lapha bazachaya khona imithetho yangeSunday. Then yikho lapho ke esesikhona namhlanje. Nxa beloke bechaya imithetho yangeSunday uMichael uzasuka. I-National Sunday Law. Yes. Ngibona ngani kubhuku lesikhuluma ngalo mfundisi sikhona ngithi. Ikhona, yes. I-National Sunday Law balaleli umthetho esikhuluma uthiwa i-National Sunday Law ozachaywa umhlaba wonke jikelele. Nxa ufuna ukufunda ngawo i-Great Controversy iyakhuluma ngalo mthetho. Esikhulume ngayo uthi lugwalo esilunika mahala. Uyawathi mfundisi nxa abantu into ozithawanika mahala bayekela ukuthatha. Nxa kuyidla, nxa kuyinala abantu bayekela ukudla. Kunjalo. Baze bakhumbule sokuyidlala. Njengoba soze senze njalo. Ake singene ugcina usithi kuvike lipheleleyo nxa sekunjalo uMichael uzasuka. uMichael uzasuka. Siyithathe khonapho. Siyithatha khonapho. So ekela sifunde lapha uDaniel 12 verse 1 sisiya ku3. Ithi yona ngalezo nsuku uMichael uza kusukuma. Induna enkulu elinda amadodana abantu bakho. Kuzaba lesikhathi sokuhlupheka esingazake sibe khona selokho kwaba khona isizwe. Kuze kuyefika kuleso sikhathi. Njalo ngaleso sikhathi abantu bakho baza kukhululwa. Yilo lo ogama lakhe lilotshiwe encwadini yokuphila. Lalabo abalele ethulini lomhlabathi baza kuvuka. Abanye bevukela ukuphila okungapheliyo, abanye bevukela ukuyangeka okungapheliyo. Labo abahlakaniphileyo baza kukhanya. Njengezinkanyezi zomkhathi. Njalo labo abadonsela abanengi ekulungeni njengezinkanyezi iphakade laphakade. So lapha engcwele singakufinga ngale indlela. Sigcinela phana sithi thina
ipurpose izahlasela ezinye inkolo izinqobe. Ingazinqoba kuzasala abakhonza ngesabatha kuyibo asebechiyene lo mhlaba wonke. Yikho lapho bazachaya khona umthetho wangesande bathi wonke umuntu kumele akhonze ngesande. Abazakwala siyalibopha siyalifaka emajele siyalibulala. Mfundisi ngifuna ukuthi sihle sikwenze kuye sobala kubalaleli ukuthi abantu bangazwani sithi thina kulabantu abathile abavalelwe ukuchasisile. Wathi uNkulunkulu labantu bakhe endaweni zonke kunjalo labo bantu nxa sekungakafiki lo mthetho ngenxa ukuthi kuzamenyezelwa kunjalo yizo indaba engilosezintathu ekuthiwa izindaba ezivela eMpumalanga uverse 44 kuyabe sokumenyezelwa okugcina ngoba singathi khona kusho ukuthi kule bandla elithize abathi bona yibo abazasindiswa kunjalo kodwa uNkulunkulu labantu bakhe kumabandla wonke kumbe kunkolo zonke nanti igama abanye kuphela uhluphe ukuthi abakafinyelelwa liqiniso yikho khona kodwa uNkulunkulu bayamthanda so kumele sikunanzelele khona lokho ngiyabonga mfundisi sidlule so nxa sokunjalo siyabona lapho ukuthi engcenye ngingaqala ngalokhu okubizwa kuthiwa isikhathi sokuhlupheka lesi i-time of trouble so nxa laphana kungamenyezelwa umthetho ukuthi kukhonzwe ngesande nxa sesikuqathanisa lo Sambulo ikakhulu chapter 15 lo 16 yiso isikhathi lesi uJesu azamemezela khona usimemezelo lesikuSambulo 22 verse 11 athi olungileyo kahlale njani ongcwele kahlale engcwele abe sephuma endaweni engcwele khonapho kuyabe kungasela umuntu ozaphenduka ngoba ukuchumayela kuyabe sekuphelele lo mncengeli uyabe sephumile endlini yokuncengela yikho ke lapho okuzathiwa khona bonke abantu abakhonza ngesabatha siyababulala ngelanga elingaka yikho lapho okuzadingeka ke ukuthi abantu babaleke emakhaya baye enkangala bayicatsha khonale so yisi isikhathi lesibaliswa lapho kuthiwa yikuhlupheka ongazange kube khona yikho yini mfundisi esingahle sikuhlanganisela kwa uJesu wakhuluma wathi nxa insuku zingafinyezwa kunjalo yikho kahle ungesindiswe Mungu kunjalo ngitsho labakhethiwe kunjalo yes ngoba kuzamele usuke emzini wakho uhambe egangeni uyehlala khona ngale ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu nguyozasinika ukudla lamanzi ngoba siyabe sesizinyelwa emakhaya kuyabe kungasaphileki manje mfundisi sozenza besabethi angcono ngihle ngingabaleki sikhonapho sithi thina isikhathi leso uNkulunkulu uzasincedisa ukuthi sikwenelise khonokho lokuthi mfundisi engxaye kunye kumqoka abanye bathi isikhathi sikhulunywa abafundisi leso othi ngizabona khona ngale mina ngibona ngani into eqhakatheka kakhulu nxa sikhuluma ngezinto ezinje ukuthi uJesu abe ngumngani wethu khathesi ngezikhathi zokuthula lokuthi futhi awubalekeli ukuthi kumbe wesabani kodwa ubalekeli ukuthi wena ufuna ukulalela uJesu kunjalo nxa ukulalela uJesu usithi utufe uzimisela ukuthi ufe kunjalo anti kunjengesifungo esithathwa ngabantu nxa betshata kunjalo bathi bona sehlukaniswa ekufa kunjalo anti batsho njalo so ngibona ngazathi kumele kusukele khonapho kungabi into yokwesaba kunjalo ngoba siyakhumbula ukuthi bephuma eGibhithe kwakhona labana abaphonga uphuma besesaba ngoba behlupha laba ethi sifuna sifuna namagaliki lani ngoba besuke bingasukuthi uJesu wamthanda kunjalo babesuke ngenxa yokuthathwa luthuli lamadulo siyabona lokho kuyasincedisa so asimaki intaba kulabantu abamaki intaba abathi wona ngiyezwa ukuthi sokuthi ezintabeni ngiyahle ngibe serious bathi hayi khathesi angilaba hlupho into zokukholwa izangi angizigijimi kodwa ngiyezwa ukuthi sokuthi ezintabeni angiyavuka sengiserious but leyo inkohliso enkulu akula muntu ozakuya entabeni engela budlelwano noJesu khathesi kufanana ngingabamba umlomo mfundisi kufana lo muntu phela othena ongakaza agijime kunjalo kumbe uthayi marathon kunjalo 50 kilometers antulimi luzakuba phansi kunjalo abavele bezagijima baqala bapractice kunjalo bavuke ekuseni bepractice kwenza ukuthi babele kuthiwa ni staying power ngesikhiwo amandla ukuthi uhlale emjahweni kunjalo siyabonga mfundisi siyabonga so bese sichazisa ukuthi kuzathi sokuchunyayeliwe indaba lezi esithethe nazivela eMpumalanga kuverse 44 ka chapter 11 abantu abaningi bazaphendukela ebandleni likaNkulunkulu then ipurpose ithukuthele ithi laba abantu bazithi bangamaKristu kodwa bakhonza ngosuku lwabo bodwa abalandeli umhlaba wonke phikisana lenengi bese kuthiwa usothiwa asifakeni umthetho oyi1 ukenza ukuthi sibambane sonke wonke umuntu kakhonze ngesande ngoba vele abaningi bakhonza nini ngesande
yikho lapho kuzachaywa khona ke umthetho ukuthi akusela umuntu okumele akhonze nini ngeSabatha usuku lokukhonza soluyi Sunday. Ngase ngichazisa ukuthi ngaleso sikhathi abantu bonke emhlabeni babe sebekhethile ukuthi bafunani, ukuthi ngifulalela uNkulunkulu ubulalela abantu. uJesu ubaba uzathi kuJesu lapha phela abantu bonke laba sebekhethile. Akusela okunye. Kuze ukuthi uJesu abesesithi sukuma athi olungileyo kahlale elungile, ongcwele kahlale engcwele, omubi kahlale enjani emubi, umuzi usuvalwa. Yikho ke ngaleso sikhathi Jesu zaphuma khona endaweni engcwele. Okwenza ukuthi isikhathi lesiza kwa isikhathi esinzima yikuthi igeneration le yabantu iyo yodwa ezaphila uJesu esephumile endlini yokuncengela abantu la. So bazabaleka baye enkangala khona ngale, bazahlala khona ngale. Kodwa okuhle yikuthi kuthiwa uMikhayeli uzasukuma, kasoze abachiye bebodwa enkangala. Lokuthi mfundise engxenye okunye futhi esingakunceda abalaleli, izithembiso zikaNkulunkulu zinengi kakhulu. Ingilosi kaJehova ihlezi ngokuzungeza kunjalo kwabe mesabayo kwani bakho. Abantu abanjengabo Elijah basikhumbuza ukuthi lobu segangeni uNkulunkulu ukudla unjani uyakunika ngamawabayi, lobu segangeni uNkulunkulu amanzi uyanjani uyakunika. So akula sizathu esokuthi nxa sikhuluma ngento le abantu babe lokwesaba. Abantu kumele abazakwesaba kakhulu yilabo abangekho ehlangothini lukaNkulunkulu. Mfundisi, la nxa kungakabi isikhathi sona sesikhuluma ngaso, mina ngibona ngani abantu abaningi abake bakhona ngabo basebekhona, ngicabanga njalo ngo 2000 kwakuminyaka lana eyinzima le 2008 kuyindlala sibilezwayo, ngasithi ukuthi kuzafanana. Kodwa okunye kuyizinto nje kuyabe kukutshengisela ukuthi uNkulunkulu uyagcina abantu kunjalo. Namhlanje izinto zinzima, kodwa ke abantwana bakaNkulunkulu bayaphila kunjalo. Kuyini okungamehlula uNkulunkulu ukuthi abanike ukudla? Nxa esithena inyoni zeganga uyazinika ukudla ezingakhulumeli zingelaziphala kunjalo. Ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi abalaleli bangabi lovalo kakhulu. Uvalo balukhiphele khatshana, balukhiphe ngamafastela, balujikele khatshana. Vele incwadi kaDaniel yona esinye sesizathu zayo ukuthi ixotsha uvalo. Yikho kule ndaba yabafana abasesithandeni somlilo, le ndaba kaDaniel emgodini wezingwenyama. uNkulunkulu uyakhulula, uNkulunkulu uyanakekela. Into enkulu ukuthi siqinise ubudlelwano loKristu khathesi kakhulu. Ngikhuluma nje mfundisi ngoba bakhona abantu bangezwa konke ukukhuluma, bahle bachayela uvalo besabe ukuthi maye babo omunye nje usitshahlala yathi ngisensiyabeka impuphu yami egangeni. Ukuthi akudingeki khonokho kunjalo, ngoba uNkulunkulu uyanelisa ukusigcina njengoba wagcina uIsrael enkangala kunjalo. Siyabonga. Then okunye esikubonayo ngaphandle kwesikhathi lesi sokuhlupheka kaJacob, abantu bazahlala enkangala uJesu aze abuye, maybe kwesingakutsho khonokho. Then okunye futhi esikubonayo laphana ukuthi kukhulunywa laphana ngosuku lovuko, ukuthi esinye sesizathu esiqinisa abantwana bakaNkulunkulu embalini ukuthi bachumayele livangeli even kusitsho ukufa, bayakwazi ukuthi luzaba khona usuku lovuko. uMikhayeli la nxa siyahamba enkangala, iBhayibheli lithi uMikhayeli uzakhulula abantu bakhe. Ngisho lalabo abazabe sebefile esesizwe kwesibili, iBhayibheli lithi kuzaba losuku lovuko. Mina mfundisi ukuthi ungayitshili anekhuluma ngokuthi abadonsela abanye kulungeni bazakhanya. Verse 3 kunjalo. Kunjalo. Yona liyana iyasikhuthaza, ungathini ngayo? Siyabonga. So lapha sokukhulunywa ke ngezehlakalo futhi eziyakwenzakala ensukwini zokugcina. Engcenye abalaleli kumele bananzele futhi nxa kubalwa la izinto lezazilandelani ngokubiza kuthiwa chronological order. Ngoba omunye sengathi kathi indaba zokukhulunywa ngokuvuka ngathi sokuhlangene, but uDaniel wayebhala engalandelisi ngechronological order. So iBhayibheli lapha ikhuluma kulento ezimbalwa eziyakwenzakala ezikhathini zokugcina lezi. Okunye kwakhona ukuthi kuthiwa labo abahlakaniphileyo bazakukhazimuka. La abadonsela abantu ekulungeni bazakuba lezi nkanyezi. So lapha kusitshengisela ukuthi abantwana bakaNkulunkulu kabasebenzelize. Kwenye isikhathi bazahlekwa ngalesi sikhathi, kodwa ngaleso sikhathi uNkulunkulu uzabavikela. Ekucineni bazakwamukeliswa izinkanyezi lemqhele emangalisayo. Mina bemfisa mfundisi kakhulu ukuthi sikugcizelele kakhulu kwabasizwayo kunjalo, abasebenzayo nje usitsho kunjalo, ukuthi ivesi liyasikhuthaza kakhulu. Akuvumi ukuthi umuntu athena uJesu ngiyamazi, lo wazi lamaqiniso mfundisi wachaza lapha, ohlezi phezulu kwawo kunjalo, engatshela umakhelwane wakhe
mina ngibona ngazathi uyabe ngamzweli kakhulu ngoba nxa kulezi zinto ezinjalo ake ngithi mina uyazi ukuthi kule abantu bayasitshela abazi umkhathi kunjalo kunje sigqoka amajesi lamajazi lani basitshelile kunjalo ake ngithi wena uwazi umkhathi kodwa uzithulele makhona lokho ahambe ngela jesi umqando usumbulala uzakuzwa njani mina ngicabanga ukuthi khona lokho kuqhakathekile ikakhulu kulabo asazi lezi zinto kakhulu ukuthi kasingazivaleli phakathi kunjalo sibatshele abanye bethu ngothando kakhulu luka Jesu kakhulu lokuthi khona into le izafike ekucineni kunjalo kuphele nxa sokuthiwa khona sekuphele njalo sitsho umuntu engasindiswanga kuzaba buhlungu kakhulu kodwa kayekele iqiniso enjani elazi ngokuzikhethela kwakhe so iqhakathekile nale indaba ungabala futhi usiyaphambili zakutshela ukuthi ulwazi luza kwanda ulwazi lwezindaba zona lezi ezesiprofeti luza kwanda emhlabeni abantu bazagijima besiyalelali so kuqhakathekile ukuthi sibe lengxenye lapha ekudingeni ulwazi lokulwabelana labanye singasakhuluma kakhulu kuqhakathekile khonokho ngoba umuntu wonke ongumKristu ololwazi ulomlando is a duty, is not an option. Asonto ngayikhetha ukuthi ngiyenze kumbe ngingayenzi, yicommand nxa ngabe ngumlayo ukuthi nxa ulolwazi ulwabele abanye. Yikho lapho uNkulunkulu efaka izithembiso ukuthi abantu abahlakaniphileyo baza kukhazimula, baza kukhazimula njengezinkanyezi iphakade laphakade. Then sesikhulumile lapha ngokwanda kolwazi. Mfundisi ungakadluli ukwanda kolwazi, mina ngibona ngazathi ilokhuza isizukulwane sethu silomlando omkhulu kakhulu ngoba iBhayibheli lanxa ungeke uyenesa ukulilalela kunjalo selikhona elilalelwayo nje ukuthi ulalele ama-audio kunjalo uzathi sizathu ukuthi awula sizathu liyasakazwa emkhathini yonke indawo ngendlela ezitshiyeneyo so kuyagcwalise ukuthi luza kwanda. Then okunye esifisa ukuthi engxenye sikuthinte laphana uGabriel lapha usingathi thina usefaka isingeniso sisale incwadi. Uyakhuluma laphana uthi Daniel vala lamazwi asibekele kuze kufike isikhathi sokucina. Abaningi bazawugijima bayelelale ulwazi luza kwanda. Then ungabala uDaniel abesithi ngakhangela kuverse 5 ngakhangela ngabona kulababili abamileyo ekhunjini lomfula omunye eme ngale komfula kwase kusithi wayegqoke impahla zelineni wayephezulu kwamanzi emfuleni kuza kuba nini ukuthi izimanga lezi zigcwaliseke. Ngizathinta izinto ezimbili bese sithinta izikhathi ezibalwa la. Kuyamele sizigoqe 11-12 masi. Yes, so lapha kukhulunywa ngokuthi uGabriel wathi uDaniel ulokho siuchasisela lapha ukhanye ngathi awuzwisisi. Vala amazwi la ayenze njani avale ngoba ngaye izikhathi zani zokucina. Then kwasekubonakala ogqoke ilineni ungahamba uyebala futhi kuSambulo 10 uzathola into efana nayo. Umuntu lo wabonwa nguDaniel kumbe abantu laba babonwa nguDaniel wabonwa nguJohane ngale elencwadi leyana kwakuthiwa yayinjani yayinanyekiwe ivalo kwathiwa incwadi leyenziwe njani ayivulwe ube usenze njani ube suyidla ukudla kwencwadi usithi ukuthi ayibalwe izaba mnandi ngaphi emlonyeni besibaba ngaphi esiswini. So incwadi yona kuSambulo 10 ebonakala isivuliwe incwadi kabani kaDaniel. Anto lapha kuthiwa kayivalwe kodwa kuSambulo ngale isinjani isivuliwe ngoba sesikhathini sokucina. Bakhona abanye abathi incwadi kaDaniel lokivaliwe. uSambulo 10 uyasilamulela uyasincedisa ukuthi sibe kwathi incwadi kaDaniel isinjani sivuliwe khathesi yithi SP ezikhathini zokucina okwakukhulunywa ngathi la osokumele siyibale siyizwisise. So uSambulo 10 usincedisa sitshengisa ukuthi ayincwadi leyo ayisavalwanga khathesi isivuliwe. Then bese sisiya phambili lapha kulezi khathi ezimbili eziqanjwayo la engcenye ngiyekela ngithi ezintathu qalisele kuverse ngu7 ngicela ukuyibala ngesikhiwo. Ithi yona then I heard the man clothed in linen who was above the waters of the river when he held his right hand and his left hand to heaven and saw by him who lives forever that it shall be for a times and half a time, and when the power of the holy people has been completely shattered, all these things shall be finished. Lapha yikho ke kukhulunywa lapha ngesikhathi okuthiwa times and half a time. Sike sasichasise emuva ukuthi simele i3.5 years. Kodwa lapha uyakhuluma uthi yena kungadlula leso sikhathi times and half a time lezi zinto zizakwenziwa njani zizagcwaliseka.
So lesiyenza mfundisi ukuthi iBible study ngesikhiwa. Kakhulu. Kuyacutshungulwa. Kakhulu. Yeah. So uthi yena times and half time ingadlula kuza kugcwaliseka. Sike sayichasisa le times and half time ukuthi is 1260 days. Ekhuluma ngesikhathi seDark Ages 588 to 1798. So lapha kodwa kulento eqhathekile uma siyibambe la. Ithi yona kungadlula isikhathi lesi kuthi kungadlula isikhathi ese times and half time. Yikho lapho esizakwazi khona into lezi sezizagcwaliseka. So kusitshelani ukuthi nxa sifuna ukuba kwazi ukuthi time of the end inini kumele simake lapho kuphela khona times and half time, which is 1798. So nxa sokuphilwa ngapha kwa 1798 sesiphila esikhathini sokuphela okuthiwa times of the end. Yikho lapho kumele into lezi zenze njani zigcwaliseke khona eseziselelezi ngapha kwa 1798. Yes, yiso isikhathi okuthiwa the time of the end. Mbona ngathi kade ngifuna sikudobhe lapha ku verse 7. Yeah. Sesingagoqela yini ukuthi ngamafitshane uchapter 11 no 12 kuyini esingakubamba? Mhlawumbe engcenye singaqala ngokuchasisela abalaleli kulezi khathi ezimbili la. I1290 days, 1290 days. Le 1335 days. Bese siyiphetha indaba yethu. Ungabala laphana. Ithi yona uverse 11. And from the time that the daily sacrifice is taken away and the abomination of desolation is set up, there shall be 1290 days. So lapha sokhulunywa ngesinye isikhathi lapha 1290 days. Ngamafitshane 1290 days lezi yisikhathi futhi esikhuluma ngokuthi ngokusungulwa kombuso wePapas. Kumbe yithi mina umbuso weRoma ngobeka ngaleyo ndlela. Ungahamba embalini uzathola ukuthi kulezinto ezimbili okwakumele zenzakale iPapas ingakatholi amandla agcweleyo. Okwakuqala kwakumele baqale banqobe imbuso engakholwayo. Ungakubala eBhayibhelini imbuso engakholwayo leyi imbuso leyana engu7 phakathi kwengu10. Anti kule mbuso leyana engu10 esikhulume ngayo impondo ezingu10. So ungakhangela kulesikhathi esiqhathekileyo embalini yeBhayibheli lapho imbuso leyana eyavuma khona ukwamukela isiKristu. Abantu eBritain laseFrance. Lapho basayina khona isivumelwano lenkosi okuthiwa nguClovis. Basayina isivumelwano sokuthi sebengavumela isiKristu. So khona okwenzakala nini? Kwenzakala ngo508 AD. Ngaleso sikhathi amazwe ayengakholwa akholwa. So ngezinye indlela esingathina ngama-pagan forces bavuma i-religion yePapas ngo508 AD. So sithi ukuthi iPapas yaqalisa ukuba lamandla ngokunqoba amazwe angakholwayo. Kwenzakala nini khona kwagcwaliseka ngo508 lapho abasayina khona isivumelwano loClovis inkosi yabantu okuthiwa ngama-Franks. So kusithi ukuthi 508 becomes an important date kusiprofeti. Yikho ke lapho kuqalisa khona isikhathi lesi okuthiwa 1290 days. Abalaleli bayakhumbula ukuthi sathi ilanga elilodwa limelele umnyaka. So ngathathi 1290 days lezi ziqalise ngo508 ziyahamba ziyefika ku1798. Kusitsho ukuthini? Kusitsho ukuthi i1290 days lezi ziqalisa ngomnyaka iPapas eyanqoba khona amazwe angakholwayo. Sikubambe khona. Then bese kusiza i1260 days sike sayithinta. 1260 iqalisa ngo538. Yindaba iqalisa ngo538. Yikho lapho iPapas eyanqoba khona amazwe angamaKristu. Sakhuluma ngempondo ezingu3 ezasishunwa luphondo oluncane okuthiwa ngamaHeruli lamaVandals lamaOstrogos. Lawa amazwe omathathu la hayi ngamaKristu kodwa isiKristu sabo sasibizwa ukuthiwa iArianism. Babengakholi ukuthi uJesu uNkulunkulu. Yibaba besithi hawu uJesu wazalwa wapronyotwa waba ngumuntu nje olungileyo. So lawa amazwe omathathu anqotshwa ngo538. So ngo538 iPapas yanqoba ama-Christian forces. Yikho oqalisa khona i1260 days. Alright. Ngo508 banqoba ama-pagan forces. Yikho lapho oqalisa khona i1290 days. Then okucina i1335 ekuverse 12 1335 days. Ungayibala kuhle lapho ithi yona blessed is he who waits and comes to 1335 days.
ubusisiwe lo ozaphila kuze kufike leso sikhathi. So i1335 days ziqalisa ngo508 lazo. Zona kodwa ziyaphela ngo1844. Lapho uJesu asuka khona endaweni enjani engcwele esiyangena endaweni enjani engcwele. Yikho lapho kuthiwa ubusisiwe ozaphila ngaleso sikhathi ngoba ngumuntu ophila uJesu esesenza umsebenzi wakhe wokusincengela okugcina umusa ungakavalwa. So ngamafitshane sithi thina i1290 days le 1335 ziqalisa ngo508 AD. Siyabonga mfundisi. Somele sifake isihlothi. Siyabonga. Isihlothi khonapho ku11 no12 nje ngiyabona ukuthi siyafakeka. Siyabonga. So sifaka isihlothi ngokuthi sithi thina uchapter 11 kaDaniel uyasivezela ukuthi uThixo wazi imbali yonke. uThixo uyanaka ngempilo yethu yansuku zonke. uThixo nguye ngumlawuli wembali yomhlaba wazi konke. Ngitsho lokwenzakala emakhaya ethu lokwenzakala kithi munye ngamunye wethu uyayazi imbali. Ekucineni uMikhayeli uza kusukuma nguye oza kubusa. Ngikela ngicine ngokuthi incwadi kaDaniel incwadi ekhuluma ngoJesu. uDaniel chapter 2 ubizwa njengelitshe elingaqetshulwa isandla somuntu oza kudiliza yonke imibuso yomhlaba abuse. Ku chapter 3 ubonakala njengendoda yesine ekhululayo abantu. Ku chapter 7 ubonakala njengendodana yomuntu ongoyahlulelayo lobusayo. Ku chapter 8 ubonakala njengenduna yebutho, induna yezinduna uyalwela abantu abakhe. Ku chapter 9 ubonakala njengomesaya, umesaya osindisayo. Then ku chapter 10 simbonile eyindoda egqoke ezelineni, sambona enguMikhayeli olwela abantu abakhe ebanqobela. Ku chapter 11 kuthiwa inkosi yesivumelwano. Then ku chapter 12 nguMikhayeli oza kusukuma akhulule abantu bakhe. Mfundisi siyabonga, akula indlela engcono balaleli esingayiphetha ngayo incwadi kaDaniel. Ngilethemba lokuthi liphathisekile. Qhubeke sifunda sisiya phambili. Sihlangana uvike landelayo sesikhangela incwadi kaSambulo ngoba lezi ncwadi njengoba ngatsho zihamba zozibili, incwadi kaDaniel lekaSambulo. Inkosi lomsiliphathise asifunde nini incwadi kaDaniel lencwadi kaSambulo zikhuluma ngesuku zokugcina. Singaba lolwazi akula muntu ozasikribezela. Inkosi libusise sidibane njalo kuvikelizayo. Siyabonga.